Kambuni ya ukuria na wendia wa matunda Kakuzi kuma makuyu murang'a ni ikoretwo hatikaine ya kurirwo ni kambuni iria nene muno ya uguri wa makorobia bururi-ini wa Ruraya thutha wa kambuni ino kwiyeheria kuguragira Kakuzi makorobia kumana na Kakuzi kwanikwo hari kuna na kwagarara ihoto cia umundu. Ni thutha wa ngatheti imwe kuma Ruraya kwanika ta miatu matetao maria nyumba cia mohoro bururi-ini wa Kenya citurite cianikite megie kambuni ino ma muingi kuhuragwo na kuriithio ngui, atumia kunyitwo kia hinya na amwe kuragwo na guikio demu. Kakuzi does not condone any abuses of human rights. As a big company that employs up to 3,000 people, there will be instances in which certain things will go wrong. Kurumirira riboti iyo, kambuni ya Tesco iria niyo namba ithatu thi yothe hari uguri wa makorobia nireyeheririe kuguraga makorobia ma Kakuzi ikiuga ndingitikira gwitanio na mitugo iria ikoretwo ikiandikwo magatheti-ini. The approach that we have taken is that we have moved away from any confrontation whatsoever between our security guards with the members of the community. All we do now is where we used to patrol and which were possible areas of conflict with the community, we no longer do those patrols. Instead, we let the police do that. Munini wa murugamiriri wa kambuni ya Kakuzi akiuga kambuni ino ni ikoretwo ikigeria kunina mateta maya na njira ya kuria ngati ciao citikahurage aria manyitwo makiia makorobia no makamakinyagia ceceni-ini ya borithi. So those who have approached us and those who continue to approach us, we are continuously engaged with them so that we can get to a situation where an amicable settlement is made in this situation. Tukaraniria na arimi aria mateithikite kuma Kakuzi guku makiuga guthinikanio na njira ya kwaga kugurirwo makorobia ni guku mahinyiriria na njira nene. Ni ndanona andu manyititwo makiia makorobia guku makarehwo makorobia makarehwo haha andu anene makoiga ni matwarwo borithi ni ngota gwika atia gutwara cira ucio na mbere no ndie ndona mundu okura thakame kana ni muteme na banga ni thigari cia Kakuzi. Koguo ni tuge ni hakwa ndire ndakorwo na kesi ati ng'ania ni arahurirwo kana ni arahinyiririo ni Kakuzi. Kuria guku gutari na thirikari kana ni kuria guku gutari na magoti na mitaratara ya mawatho tukenda kuga andu aitu nio marorete kuherithio ni athungu aya kuma Ruraya tondu korwo ni mena mana kihoto ati andu aya ni makoretwo makigerera maundu maya ri maragirirwo guka mathie through the Kenyan judiciary. Guku kambuni ya Kakuzi igitigwo itari na wa gwika o tiga gwitetera na guthondeka ritwa kuona aria manaikia mateta megie kunyarirwo kinyamu ni namba nene muno ogwata andiki a mohoro. Na thutha wa kambuni ino ya Kakuzi gwitetera kumana na kuhotomia ihoto cia muingi, riu ni mwihoko ati kambuni imwe ya iria iramaguragira matunda maya na njira nene iria rikitie kwiyeheria yaya hihi gucokereria thuguri wa makorobia guku kambuni-ini ino. Wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metu ndigi maguru ritwa riakwa no Mwangi wa Wokabi.